Hello viewers, ngai Shanswear, ngai kublai fi sai simpat kertengga ba thiang tom jung Jesus Christ sunong pen em. Dementa ka jing hikai ka man ai fi kalong saphang ka jing yalap u Jesus Christ ne ka jing hikai ngap nong ka jing pher hap ne ka jing yalap Jesus Christ ne ka jing hikai jong Jesus Christ pat kinong tho. Pi haba u Jesus Christ wan man yalap shuan yalap tang di kentien nong fi. Reha ba wan yalap tak ikhtiar kabor. Abu Jesus Christ ngonong fi wan yalap yalap tang ban pensong tanat ya ka jing berkat andai wan yalap ba ya ka hima jong bleng no tang ba hima jong bleng wan yalap pa kan pen kaladur ya ka jing em jong brio no fi u Jesus Christ ulang ka jing shai no fi abu wan ban yalap no fi wan ya ka ikhtiar pat ka bor ba apa kadan ka ikhtiar ka bor no jong Jesus Christ ka jing shai ka bor jong ka jing dong ka mi no ni di ban sngok thu ba kani kham tam ka dei na lam takin nong yalap ka ta kam ka dei nam takin nong yalap ni kam pat ka ba ar ka dei ru ni baro ki bot yo Jesus Christ ba ladang ni dan si sayo Jesus Christ pin sai i ba ka jing hikai ba ka jing yalap jong ni nganong fi kan jaya nganong fi kan dan ka ikhtiar bat ka bor nganong fi kam dei shu bin yalap namar pa pol wam ba ka hima jong blai kam nong tang hi kin tien Andrei hakabor Paul Apostol Paul wang ni wang am smob le ran man ya ka gospel namar kalong ka bor ya utau banget na kamang ka bor sya ka jing penim ya utau banget kadang ka bor na fi di hatung ini pet mantana kini ka jing hikai ka man ai fi hatu ngidang yalap na em kum hidang jan em kini kamba lada kimdan manong fi in hap man check yang blay sempa ini tang ban pen entertain ni ke beriu ban sngau tanat mereka dari bandan ka ikhtiar ka bor ha ngela dong ini sedang swa kumno Jesus Christ sedang menyelam ni net na gospel markas na fi di principles ke ba Jesus Christ yalap na ka gospel markas pinlap ang ni haka khat ka ba ka gospel markas kal nang ka ba ning kam finlap ni ba Jesus Christ hakat khat ka ba khat lai nganong hakat khat ka ba khat ar nong ni ong ti kumni ru umen si mulai lam no karki ya u shari khla la dan ti hakata kari khla sau posni bala panshai u do setan baudan ringkat bat ki marak khla bat ki angel kila shakri ya u okay shwa bu Jesus Christ un yalap nong fi udan ya kabor jong umen sim bahu apa shwa bu Jesus Christ un yalap ula dan da kabor jong umen sim bahu ong la yalam u shari khla da umen sim bahu Umut bu Jesus Christ habawan semua ni lah dah kabor je mu dah kabor je kan re udan dah mensim khut fin lap hang niru kumno shwa bung dap dah mensim khut kerja ayu ha khat ki bahasa khaman kan khat ka bakhandai wong kala jaru ha kita gi sngi bu Jesus Christ lawan na Nazaret ka bah Galilea bat lapen baptis u da Yohanes ha Jordan di kumni ru haba udang kiu no na ula yo i bala pli ki benang bat men sim ula hiar u kum ka paru aktien kalawan na benang ka ong melong ukhun janga uba iet hami ngas ngau ba hi Jesus Christ ru pen ko ngu wat lau de ublei dan ka pap nong ru la pen ko ngu ha ka jing pen baptis ha ka wa Jordan batong la ye thu yu bat ka hima ki benang ka la pli bat men sim khu lawan hiar kum ka paru bat u kaktin ka basawa na benang kong melong khun janga uba it hami ngas ngo bai idan ki steps nganong fi ki bahaban pun ko ngu kum tin jong blai wat law de blai nganong khun jong blai bala pun do mun sim khu in pri utre ban pun ko ngu utre ban pun ko ngu ha ka jing pen baptis how yo anes nganong fi am tang taw la dap do mun sim khu bat blai ong melong blai basno bhai snap bhai kani pen Jesus Christ jule
ju yalap ya ka ga wok hampan ko mu yeldi ula dap du man sim khut fi puli nang ni puli ha tu it khat ka ba khat ar man ngal ong ba man sim khut hadin ba ula dap man sim khu la ra e Jesus Christ shaka rikla nang fi pat u Jesus Christ ukran ba sha phang man sim khut nang fi chimi lap da ka bor din re do man sim khut pe haka kam ki apostol kal nang ba ning kong ka khat ka ba phra u ang ni ki sinran ong hum no wang fin yo diang ni ka bor ndalawan man sim khut but finlong kinong plai ha Judea Jerusalem Samaria but hadu ka bakut ka percay kran siapang ka bor mentat ni kran siapang ka bor di hadin ang tala pensyayo Jesus Christ ba ula job yo sultan hari klam di baro manong fi lada lakhat ya fi man long nong yalam di lakhat ki nong yalap baro ki di man long nong yalap manong fi kam khat ini we man chu shang tu di nong yalap ba yalap bu de ban ya ikini principles kum jong Jesus Christ Jesus Christ dan kam ya kajing kala ka pamut nama rude ublay ude ulang bakhut de pendap ya kajing pendap tes bat uyok pediang ya fi uyok pediang ya ka or ya tadi Jesus Christ la ka pon do man sim tu ong na do ong ida ta bakha na do olong ka do de ta ba pon no man sim re man long no man sim to shwa ba fin ya la me khtin jong blay shwa ba fin le snap ya ki jingelap na kitin jong blai fla pentiknan em ba lak pun ye fi man sim khut la pen kha pat ye fi man sim khut tim la khai ngim chola pun ka do lang bau sambai jong ubriu jong ka do re mentala dap kha arsin em fi bila dap kha na em na ka ba no man sim khut no fi dap na em da ka bo jong man sim khut ka ba a hatu la tanju na em fi shwa banyala wi wat le kwa e ka stage no fi wat le kwa ban yong nong yalap fi ong fi pet nang ni mo ibun ba gibri gi pet ba gibri jung ble gi yalap na ka stage mo kadan ka ikhtiar kadan ka bor kadan ka jing pelai rai fi tip ne amba fi hapan ya gi ting tunjuk pra bangai oh Jesus Christ ya ka riklau nang fi o ble isho bun un ai ka jing kai fi ba fi yalap shi gibri fi hapan ya ka riklau ka jing tunjuk bun gibri mo ni tenat thi nong yalap mo tenat ba yalap na YouTube ba yang hayau oh para banget beliau numpat tandan kam yang ai fi la numpat tunjuk what you what you kun ba ye jong ba deu blai ha ban sa tunjuk hari klau no sultan oh anong para banget blai ha ban tandan kam nu kun na tunjuk unda tunjuk kam dei ka ba shu let shu long yalap nong yalap unda tunjuk fi hap ya nyat unda uwe udan we nong atho EW Toza wong ni wong God will not use somebody who has not been hurt deeply and who has not been tested deeply. Nanu ublay unong panan kam yan no briu ubaw kam pan mong ni ubaw kam pan kam tanju yu hado kaba jeli ho no fi. Para banget ada fi kwa balong nong yalap nani nong basyakri ublay la fi tip sisa ki basyakri ublay kiri banya ya ka jing tanju mak mana kiri banyak ka jing tenju so ka jing dek kanu ka tiar kawan pelat sya ka market nang fila da fi ka mobile ka bari man pelat sya market ka TV set ka bari sya market ihap banyak ia ka jing tenju ya ka trial and error na test and trials nang fi company hable ta kap syem hap lan tau hap yu amar balai yo baka pelat pat ba ya to ka tiar nang fi kam terekam nang fi kamya yo ha market kat notam lada ya ka TV ya ka mar klam tes na mungkin suplat kita tes ba company kat notam fi mot nong thau jung un pelat yang ai fi manyala inti sikin seni shatai lada kam tenjuk lada ni klam job ni jing tenjuk da ka jing ai jung kan mau maka bau Jesus Christ la tenjuk ta dongin pet kan uyalap yu Jesus Christ ban atkat ka bakat sapet ngalet better konteks na ka marcos ban marcos ladap ya rajin pen baptis la pediang men sim khot la test yu
Sap shala tes ya bat hagat khat ka bakhat sa ong hunu. Ujisu usdang ya ka jingelap hagalelia. Fi usdang ka jing sedang. Wan mut ada pembaptis ada bi opriang men sim khu la yalap no em hab yan nya che ka jing tes no. Ada udah fin da job. Jisu la da job shwa. At khat ka bakhat sa ong hunu. Di hadien bala bendi ya Yohanes ujisu lawan shagalelia. Udah yalap ya ga gospel ublay. Udah amru la pendap ya kaya bat ka himau blay kelajan. Tu fin kela ka bomot bat tungai dru ya ga gospel. Abaja ayuh ne wong hadien nang ta ujisu la yalap ya ga gospel. Usdang ban yalap kumno. Pai wong no la pendap ya kaya bat ka himau blay kelajan tu fin kela ka bomot bat tungai dru ya ga gospel. Gajing yalap gospel kelam ka jing kela ka bomot. Kam ka jing khatch pang ka jing kela. Ka jing hikai. Kelam ka jing khatch ka jing kela ka bomot ano. Ngadong ka basu pen entertain ki bring ngadong kam de gospel musi. Adan kam baik ban khat ka jing kela. Adan kam di bring ban repent ngadong fi. Ni dan kam ban kela ka bomot man ka pot wat ni hindang yalap mo. Kai kat no tama village sha yo security kin sikit. Ani fiarap hapul petru nang fi dan bun ki bring ki basu let jing sangi ba ban kela ka bomot nang. Dam im ka pop ke. Ka jing kela ka jing yalap gospel ka kham kela ka jing khat ka jing kela ka mu bat nget ya ka gospel on fi pat pin kela ka bomot bat nget ya ka gospel kam dei ka gospel ka wisha ka bapin sngok tanak fi khat ba itu jing kela ka mu ki pop ayu fa nem dan nem on fi khanang bakan kata dan ka bo jong men sim khut utu nong yalap tu dei ban chu bat pi mentang ngia pet bani pas theology Jesus Christ komong tang akran da ka jing it ba da ka jing it am ban atak henu henu kam lai lai fi pas theology fi da pila pas theology kam da pian re ai ni kam pila dab ne am do men sim khu pila dab ne am da men sim khu bo Jesus Christ da ada ka jing yalap ju fi pila pas makana ki kerdan ki bahe nong fi dan men sim khu tolong dat pol wong kumno wong ba di syakri ya ublay do mensip no wong ba idak ki penyap no kajing start beri ka penyap andrei o mensim wai kajing im fialap nem dari ikhtiar jong mensim khut lada pidan yo mensim khut ngam ha fialap kandan kajing ja ke kambak inja kinum shu entertain ya kajing perkhat ya ini alat shu kumno uji sukres haba uyalap ki ja kambak pat kan kajing sedang jang uji sukres ang banyalap to ya pet kat khat ka bar puai memang ngasim na gospel markas nang ka ba daftar na poin tas khat ka bar puai na preach na ka konteks nong fi to uji su nung ang kilarong syaka pernam te kumni ru ha kasngi sabatan ularong syaka sinagog bat lahikai lahikai nang tada kamno khat bar wang tilas ngau kendet te ya ga jing hikai jong naba ulah hikai ki kum ubadan bor kom ki nong thok ken pengong em fi ki nong thok ki ding nong thok ki ding batip ha ya ka tin jong blai ki batip bai ka theology ki batip bai ki doctrine de Jesus Christ wong no wong kong kilas ngau kundet ti ya ka jing hikai jong naba ulah hikai ki kum ubadan bor kom ki nong thok ken pi barobor gini ki nong thok ki set hikai gum no hikai penbang bai ki brio na mar ki dan ki kinang baban keren nong fi wat ki brio ba ki let hasin ba subang madai tu nong tho subang dami tum dan bor ke nong fi da ki wan biang sha temple sha sinagog ka ju si ju kham transform ki brio ki dan yai ki jingja rai uji sukres nong fi kilas ngo kontet na makatan ka bor dan ka bor nong ai jing hikai jong amar ong kum ki nong tho nomor bele udan yang mensim khut ba arfula ka ono teladan ha sinagog jongki ubri ubadan umen sim khut bam khut sap sap teladan ha ka sinagog jongki ubri ubadan umen sim bam khut bat la perta udaang i no yangi medan kam ayu bat ngi me uji skru jisu ubana nazaret me lawan khnang ban penjat yangi ma itu yeme uai melong ubakhut jong ublai
khat ba arsan uji su ti la dumak uda ang wat jam me to mi no ru na uta men simbam khu ti da ka ba ring karthat ba da ka ba perta da ka tin ba jam ulami no na baro ti gilas ngau kendet kat ban ya kali hi parlok da ang kai kani kajing kai ba thamai da ka bor hukum wat ya ki men simbam khu kiru ki ko ngo na ina am ne kai kata kabor ngadong fi kabor ndai ka bangi si hala ngo sia karkat be kabor ka dan hamun sim ka jingelap jam diskus ma blat long badap long sim ko kai ja long bahak to sinebab idan ki men sim bam khu dan men sim bam khu no about one Jesus Christ we alap o manifest kadang ka jing mi pau jam tu jam tu men sim bam khu barobor ni ubriu badan men sim khu lek sinebab kim ji ai ki briu ai uri siapo lai ina mentah haki balang dia mo haki jingeseng yalap nganong fi jar jai kalong ko kali ka jai abam dan kalian tu kam dai ka jing yalap basyan kadang yalap basyan nong fi am mentah ingatnya bagi beri kin yang nyar kin bitar nganong kin mi itu men simbang man nganong fi mar beli kadang kabor pi balai habadan ka jingja ka revival kadan ka revival balai ki isat den nyar ki beri kawan ka jingmu kada isya ka tu revival kadan ang balai bakawan ka bor jong mensim khut ka expose ki sin jong beri ka expose ka panpaw ki gi mentabun ki beri balai jing sanga kran ni daga jing syai daga jing iet nong bon ki balai jing sang ta la de kilet sandiru pat ka pop idan ki mensim bangman fi idan ki balai jing sang kilet daki jingmat perkhat ki ba aurea ki dan ki barang em wat ki ba la syakri yau belai nong fi kran dakai jing ihi pat dakai jing si sangi de ban kran ni ta ki balai ya ka kamu belai man bat ki dan ya ka pop kelim ki dan ya pop aurea ki dan ki pet ya film jakhlia tik tik ki yang na pulpit nong fi wat ki pat ba bun ki bawan jing sang ya dan khat san spak na raja dang dat pet film jakhlia lawan jing seng nong dang dat ban le kam aurea dang dat party dang dat kiwan jing seng kira lang ki bat ki men sim pamhan nong andai nda la yalap menjai silong jai kum ko patu kam dei kabor jam ka jing yalap men sim khu namar belai kelam khat sya ka jing kala ka bomot to yalap si da kabor ba ikhtiar jang men sim khu kum bo Jesus Christ yalap si ka jing kala ka bomot ther daga bor yang gospel men sim khot ni ken mi ki men sim baman ki beri ken lenyar anong fi balai namar gidan ki men sim baman sha expose men sim baman am ilai ba apa kiri syapo ladam ni alap ki sha tu subang thia ruha ka tu bayi mani thia lang sukor tu men sim baman apa yu namar balai ka tu jing alap ka bam dan bor bam ikhtiar ba sipan sutanak bari ngakran mat jing syang pilai alap do men sim khot yalap jing kala bomot fi tigi mensim baman apo da fi kwa syam kala tan mi nang fi kandan ka revival nang fi kibri jing kala kinum jing sang syu bat kapap kinum le kai bo blai fa ya kasni pentakas nang fi jaiu kibri ki balet jing sang ki badap da kasing jing syapting ka balang basya ka di ka badap jing syapting bat ki kamba ilaja mentap hi hang ta let jing sang nami long kumju let jing sang Sunday let Bible study Wednesday Monday to Friday kum ki khun jong sutta ndai khun jong blai para bangat nga karan dan ha nor blai ula dai ga por ong fi ga jing wan jong try la ajat pet uji suja wang lu badan ben simbaman la mi na pat ki bri pet uji su la dumak uda ang wat jam me to mi na aru na dan yang kajing be men simbaman ta kajing dumak men simbaman ji nu dei bandan te da wan jing sang dei ban khat ki bri bina mang kido ki bri para banget yalap to kino ki badang dan kajing sakte sakhu maka pop kino itu badang em kam aurea kino itu ki badang em maka pop klem kino itu badang em maka pop jang pet film jakhlia ni wan chakmat do bre tong ni kala mo mot khat sem ta wale ran ale
Oleh ran beling ni lek ran mo baro ngabong ni fingar ngayalap nang ni ngal ai thu era pet ya ni ka video ngal ai thu ya ka e ga jing em jonga mo chwa pangar ngal yalap sen school bat ka pop bat ki jing mlien itu pet film jak liang no mata la nadu bakala ba mot blai la pensai pan map la site ka snam mu ngai lek si jing baptis la pediang men sim khu ta da makran ni om kum mbanga de jisu ma jisu tu ba khu nga long tang bri re makran ni ka jing hisha kan khat kan ni bri le jing sang sang di khat kan yalap no kan wa pen song tanat ong kan wan kinu inu badan ha depression kinu ki badan ha pop klim pop area wan kala bamut pin pet kin mi kimin simbaman la fiala la dau tu nang yalap udan syai kabor la dau em gajing em ba khu sya ba nadu sandi hadu satri simpet ini film jakya pet brai no em gajing em ga ba khu blai ada udan syai men sim khu khat dai itu ibri la dikitre sya ban kala ka bamut ban wan sya ban ai kilot chau Jesus Nang fikan mi bet yang simbaman apa dang kat san spa na arajar na lai spa na sok spa mi in lenyar ki beri tu kan kanan ka jikla ba mo syang tu kan ki ka revival pat ni isya kin sayang ki kristan ki basisya pan wong ta uta men simbam khu te da ka ba ring kertat ya u pat da ka ba perta da tin ba jam la mi no baro te gilas kau kan det kat ban kelihi parlok kat ki da ong ka e kan ni ka jing kai ba thamai da ka bor ko wat ki men simbam khu kiru ki ko ngo yu ti shan ru ka jing bana sha phang jung la prang kalang saudang kari galalia pi ka de ka jing kai ba thamai pet men tapi pet na youtube sa pet kidan shisha man pen i fi ni man ai tang wo yu ku sa example pet ha ka jing lap Daniel Adams pet ha ka jing lap Torben pet ha ka jing lap mau ni tu jung Vlad Savchuk abaki lap shisha da ka ikhtiar wa bor jong men sim khu na fi di kertat ki beri laju ia mak kertat tentang kidan ki peniapnya gitu kita nama bagi dua yang kita ki bam dan bor yang dia dua itu ya iban kelai itu di bawah ibat ya lap tak bor ya yang kan ka jing kai lam le mana uji kai lam le gitu ki bam dan bor kai lam le di badan bor men sim khu tinda kertat bukti badan bor men sim khu pidan men sim khu pen kertat manong pen kelan apa madan tadi ba shisha tu tidak ginong elap lam le ne gi ong ba men sim khu da ka jing kamba kim dan shu ka jing pen khia kim dan shu ilan ya kabor wala chitu nong elap ti jong blek ong no ki kop ya kabor ki kop ya dor ka jing ruble ka ilan no ya kabor Skres ada kong ta kilan no ya kabor no fi nimdai bandan ya kabor adu unta ki nang dan pet habaki kam apostol kal nong ka ba at sausan terter bor khat praru bawle yalap Philip nong no kan ka bor bat ki men simbaman ki lan nyar de shri bat ki mi no ki beri boleh ki wan yalap ka ikhtiar men sim ko nang jane am chum ta para mun am jah ko itu sampai tidak pat nong yer oh yalap revival syakila yalap sya beach ne sya iru itu ki kan kertat ki beri untuk dan ka ikhtiar ka bor setiap bala ka jing seng ga fi ga fi shit seng kalong in order kalong jai in order mo shu long tu long dan kambe ana kadan ka bor ni ang pinta ki beri ki nyar yam kinwan ka mi ki men simbang man mata ki mi ki manifestation public one to expose abadan men sim khut kadan ka jing lu kun expose abadan ka jing shai ka bor ka jing dom gamak te akli hak se nata kaya pidam sedan bitar ni nilai di mana di dunia. That's it nata. Kali tu ni kali. Hatu malat ni san malawan lu ni na. Hatu malat wai post na malat ni san malawan lu ni. Poknya orang lain dari kita orang. Orang lain itu jimbang rumah no fi. Rumah sisbok manong fi. Kuai salut makan ini kerni ka kya ka jing kerni nang kamburam yo bele aku ni dan kam yo jadi ko Yesus ni dan kam chit thang ga bishni ni ala jing sang ba ka jing pihon nang fi yo para marjan ni pelan umno tang ba tersni yo ni bishni yo la rokio ni kenyang ni mo fi Yesus Kristus waktu ini nang syun dua kita balik sni fi ni para marjan ni nyom ni
pelan man pun sniu ni bitar ni bisni kwa pun kiu ang gidan ka competition manong fi para violet jing sanglang ya bisni no dan kita filet e bandan ga jing it no ga jing it cuma boleh dari bandan ga di mi kita kini sim kenyang di sim paman di sim aure hati kiai come on now president ya ada jing lat lu oh Jesus hallelujah thank you Jesus nakabenta ka buram boleh Iro try. Nang yai snap para banget bat to akat itu rajin kelar bomot. Itu di bampak le rajin kelar bomot. Dan yang bomot itu rajin kelar bomot nak boji sukres wa. Tu fin kelar bomot batan pen baptis si way ha kerteng jam ji sukres ni priang yang mungkin aku. Tinang jim bri bersama. Fin shirkam banyak gospel. Wat la film dei pastor fidang euro manang fin Pinyalap kam arsya nang nakading jong blay da jitan ya na rupat ba ko ma fin rupat ba ni kenduk surat mbe banir mani blay na nang mani yo Jesus Christ na de tang rupat ba karan ya hum rupat ba karan rupat ba no blay nakajing sisa tin jong blay lang free ba fin call la like, share, but subscribe, but hit the notification button ya kan video. But balai film da fikwa banyak kendur balai film teks. Shandan remai suwe sa teks na. Di na sa call film sa hikai manyalak gospel film yalak da ikhtiar mo. Nakamanta ka burom balai yaro.